ovom nastavku škole sigurnije vožnje govorit ćemo o jednoj veoma važnoj veštini za koju zna veoma malo vozača motora. Radi se o metodi naglog skretanja radi izbjegavanja iznenadne prepreke u vožnji, poznatijoj kao kontraskretanje. Sam naziv govori da se radi o nekoj kontradiktornoj radnji, što u praksi i jeste. Krenut ćemo logičkim redom i pojasniti cijelu problematiku. Kada vam se na putu dok upravljate skuterom ili motociklom pojavi neka iznenadna prepreka, na primjer velika rupa na kolovozu, procenit ćete situaciju i cimnuti ili zaneti motor čitavom težinom svog tela u željenu stranu da bi izbjegli prepreku i potom upotrebe iste sile na kontra stranu vratili motor u prethodnu putanju kretanja. Isto smo radili kad smo kao mali vozili bicikle, ali su oni značajnije lakši od skutera ili motocikala. Da li vam se desilo da vam se motor ne pomeri dovoljno u stranu ili da ste cijelo cimanje odradili prekasno zbog težine motora? Da li vam je bar ponekad zanošenje motora bilo krajnje naporno? Iskusni motoristi ne zamaraju se cimanjem svojih mašina, a i često se dešava da velike i teške motocikle voze sitniji vozači i dame, ne više od 1,70 m. Kako oni zanesu až daju od 400 kg? Koja je njihova tajna? Stvar je vrlo jednostavna, ali je treba znati. Pre nego što želimo da zanesemo motor u jednu stranu, bez ikakvog cimanja, samo na kratko okrenemo volan u suprotnu, pa vratimo u stranu u kojoj smo htjeli da ga zanesemo, ili ga jednostavno ispravimo. I gle čuda, motor se zaneo kao da je to učinio sam od sebe, bez ikakvog cimanja i upotrebe sile i prepreka je lako izbjegnuti. Prednost kontraskretanja je i u činjenici da više zanosi motor u stranu i to u kraćem vremenskom roku nego standardnim načinom voženja, što znači da predstavlja bezbedniju tehniku upravljanja u kriznim situacijama. Mana ove tehnike u stvari i nije mana, a to je da je naizgled nelogična i neprirodna. Ko normalan okreće volan u desnu kad treba da ide u levo i to u sred krizne situacije? To nam jasno govori da tehnika kontraskretanja mora da se vežba, i to poprilično, da bi ušla u rutinu, naviku, da bi se radila automatski, bez razmišljanja. Zato motor u ruke i pravac najbliži poligon za vežbu i tako bar mjesec dana. Malo po malo uvući će vam se pod kožu tehnika kontraskretanja, a onda ćete i vi i drugi učesnici u saobraćaju biti bezbedniji.